बिगस्ट आमची कितें जाल्लें दिस इज अ न्यू पार्टी एंड पीपल टूक टायम टू रियलायज द इम्पॉर्टन्स ऑफ हॅव्हिंग अ न्यू पार्टी एंड इम्पॉर्टन्स ऑफ फायल्डिंग ऑनेस्ट कॅन्डिडेट. पूण आयज सिट्युएशन पळयलो जाल्यार जे काँग्रेसान आमदार जे जिखून येयल्या आनी जे लोकांनी समजलें की काँग्रेस विल एबल टू पुश BJP आउट एंड देरफॉर दे डिडंट वोट फॉर आम आदमी पार्टी. आयज लोक सगळे रिपेंट जाले. पूण आतां लोकांक कळलेलें आसा की पार्टी जे आसा हे सीझन पार्टी जे आसा दिस वॉज अ रेवल्युशन. बट अनफॉर्च्युनेटली वी हॅव नॉट मॅनेज टू कनेक्ट. बट आय एम शुअर that 57,000 of good Goans who have voted us, and this party has come with manifesto लोकांचे सजेशन घेवन आनी आमचे कॅन्डिडेट जे आसा आमी कांय पयशे मोडिनासतना लोकांचे पयशे घेवन आमी इलेक्शन रावले. आनी म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 5 वर्सांक जेन्ना इलेक्शन येतलें आम आदमी पार्टी वील सर्टनली गेट गुड सीट्स बिकॉज पीपल डिडंट हॅव ट्रस्ट दॅट वी वील वीन. द फियर वॉज सो मच, the anxiety was so much that people preferred to go for Congress because they thought it will be easier and faster for them to stop them. But unfortunately, today the Congress has failed and the people of Goa have realized that. I will tell you everything. आयज लोक पळय मॅक्सिमम पळय बेजार जो आसा BJPक लागून न्हू. आयज लोक बेजार आसा काँग्रेस मेजॉरिटी आसून काँग्रेस कुड नॉट फॉर्म द गव्हर्मेंट. तेका लागून आयज काँग्रेस सोड उलयता. पूण थोड्या टायमार पळय द इक्वेशन वील चेंज. Slowly everyone will stop talking about the Congress will start leaving. Vishwadeep Rane is the first person to leave. We have made a concern. We are going to wait and watch and see, and then we will make the right decision and right time will come up with statement.